Askiki pantakanitaki kun hamas kaptasa mag futbol toket ya tewina kampi sarantanya nih. Masuk Primera División de Bolivia, torneo clausura yang tawin hakim sana tawin akaut Hawaii. Wilstermann tamaka pa gol cuserua Real Tomaya putaman patip hayasi wai. Nia satun kepusin katarua nairir golak purin ha. Kuna teka Jefferson Santos upawa gol ujantan ha. Ukat kim satun kataroja Santiago Echavarria upawa arkuk pachpar pair gol ujantan ha. Uka masim ha Wilstermann tamaka tunka puntunisaka bakal kor cakan kiwa. Ukat Real Tomaya poja yatun ke puntunisaka yatun kir cakan karakiwa. Bolívar tamaka pusi gol cusarua 10 congger tamam patip hayasi wayi. Nias nairir gol hakin hupawa patunga katar arkuk pachparu jantawayi. Ukaroja Bolívar tamantekeja pa penala uthawian ha. Ukan Pirusa Francisco da Costa Patricio Rodríguez Empej haniwa kapetananak uchantan atiwai kapkiti. Ukan mipan ha pakal tung kamayan kataroja pair gol ha Cesar Enrique Martins kupawa arkuk pachparurak gol uchantan ha. Ukat pakal tung kapeskan kataroja Triverio kupaw kimsir gol uchantan ha. Ukat yatun katung katanakat pak atam biap tataroja Jason Chura kupau pusir gol uchantaweje. Hichaja Bolívar tamaja tung kimsan puntunisaja kimsir cakan kiwa. Ukat 10 congger tamaja tung peskan puntunisaja pair cakan kiwa. Royal pari tamaja kimsa gol bayarua Bloom tamara tiptawai. Nias Royal pari tamantak takpat golanak ha Joel Amoroso kupau uchantawayi. Nairir gol hakim tatung pusin kataru. Pair gol pusitun kasoktan Qatar ukat kimsir gol jatun katung katanakat pesca katanakam jatateru. Blooming tamatake Santos Navarro kupau pakal tung Qatar sapa gol huchandarakin ha. Uka masin Royal pari tamaja tung kamayan puntunisaja pusir cakan kiwa. Ukat Blooming tamaja pakal puntunisaja tung pair cakan kiwa. Si churu take kim sana tawina kaut haraki. Nair anatawak kim sa kaipiro kaltani. Real Santa Cruz tamaja Aurora tamampiwa Estadio Real Santa Cruz token anataskani. Ukaroja pesca haiputunka pescan katanakaroja Atlético Palmaflor tamaja Nacional Potosí tamampiwa Estadio Félix Capriles token anataskarakini. Ukat pakal arum chikataniroja Independiente Petrolero tamaja Oriente Petrolero tamampiwa Estadio Olímpico Pate token anataskani. Barcelona tamak kichuru Jules Koundé paru intai. Hupak Sevilla tamat puri. Huphat Barcelona tamaka pescatun kamilyon euronak paili. Yap ta kolkah tun kamilyon euronak karakis pawa. Ukamasen ka Jules Koundé hupaha akam aruna kampiu astawai. Wali kusisitatu akahacha tamar puritat ha. Pekan cirirus caman cirina karus paisuma. Hichah wal wakitasin ati panyataki. Ryan Cherki hupah haniu Real Madrid tamar mak purkaniti. Niasa Olympique de Lyon tamam pultat kontrat regendani. Kuna teja jutir mara contra tu paja tu taijanja. Kupaja tunka kimsa kalkon maraniwa. Pasir temporada ja Lyon taman ja patun kakutiu anatawaije. Álvaro Odriozola kupaja Inter de Milán tamaru purispa. Kuna teja Denzel Dumfries kupaja Chelsea tamaru sarjaspa. Odriozola kupaja patun kasoktan maraniwa. Pasir temporada ja Fiorentina tamanwa natawai. Jorginho Wijnaldum kupaja Roma tamaru sarjani. Kuna teja pesi que tamam Roma tamam peja maamtar purjapjewa. Hupaja maitet jamau Roma tamar burini. Payawit palasin ja pese que tamaj huperoja pusitun ka porcent payas ka kiniwa. Marc Cucurella hupaja Manchester City tabar purir jamanwa. Hichaja Chelsea tamaja akanatirin munarakiwa. Ukamasin ja niya sokta tunka milyon euronak Brighton tamar hupjat payaspa. Ukamasin ja Marcos Alonso hupaja Barcelona tamaru sarjarakispa. Uka kiu hilat kuliakanaka yakor kama mahach aruntawi takanitaki.